chiang ha mo thong hi ko langa chia pa ni hlei kwa chiang lei thong chin nak in nan kut kanin tlai than ha mang thabang si Children Defence Force Matupi Headquarter SCC ni Bowman Clark Chiang Matupi Pengchung Shangbun in Padok Thanna Ka Bitapti in Acho Changcho Mami Chiang Chauza Chungdal Children Defence Force Matupi Headquarter SCC Ral Kabni Bowman Clark Kong Trombo Mai Tunhani Anchim July ni Hai Seuri Zaswimela Paruk Tuk SCC Ral Kabni Ral Tuknak Banglong Pakhat in Children Defence Force Matupi Headquarter Pangzanga Bom Ankhak Tia Thai Si Sural Kapni Atu Bantuk in Bom Ankhak Ni Rong Nunak Liam Mi Le Liam Hator Mi Chu Kanum Sholo Na in Tompal Arok Malong Thong Kan Thaibak in Kan Zang Ha I Kan Him Tia Children Defence Force Matupi in Tombo Mai Tu Pakhat Ni Kimo Media Achim Chiram Chawza Chungtal Children Defence Force Matupi Brigade Tu Chu Aluan Chia Mini Somthum Nikhata Khan Children Defence Force Matupi Tia Anmin Ankhan Lawa Peng Ruati Tam I Le Kwang Tam Ngai Arok Chiram Thang Lei Palawa Peng Atu July Thachunga Hin Ruati Tam Ruang Tilian Chuak I Bodaga Ma Kwale Ale Dang Kwa Le Kwang Tam Ngai Tilian Ni Ashok Kong Tuat Chumi Hasin In Si Tuat Chumi Pakhat Ni Chun Bodaga Ma Kwale Ale Ding Kwa I Le Kwang Rok Mi Hi Atam Bik Asi Eka Henga Shong Hi Tilian Ni Afan An Lei Kwang Tua Nak Lei Hi Tilian Achok Lang Mang I Tukum He Chun Eka Sombe Shong Tilian Ni Ashok Pek Chang Ha Tia Achim Aluan Chia July ni khat ni thok in Palawa Pengchung Chatlo in Bua PSU I Thangsung in Atlami Tia Tamtuk Rong Motivatal in Tevete an Lian I Tol Chung Mi Hani Abik in Pachom Nak I an Han Mi Le Kwang Tam Ngai Chu Tilian Ni Asho Tia Palawa Tol Chung Mi Hasin in Thai Si Atu Bantuk in Tilian Ni Asho Mi Le Kwang Pol Hi Tol Chung Mi Hani Furchan Fachang Chinak an Han I Kusik Thal Chipshia Chipi Mepele an Tampin Mihang Phun Chinak an Man Abik in Pachom Nakcha an Man Mi Lei Kuang Asi Tia Wal Chung Mi Ni Chun an Chim PDF Mindat Ni an Tlai Mi CNF Officer Pakhachu Aluat Chang Chiram Thang Lei Minda Peng Chung Shambun Mi Chim Brotherhood Chung Tal CDF Mindat Ni an Tlai Mi Chin National for CNF Central Organizer Hong Na Shui Chu Aluat Chang Kong Chin National for CNF Thonglak Nakshampi Ni July Ni Heriat an Chim CNF Central Organizer Hong Na Shui Chu Aluan Chia Mi Nikoleni Li Khan Minda Peng Makwenu Khopi I Ummi Asum Kharsin Aklon Liao CDF Mindat Chief of Staff Thimchon Phe Nol Pirnak in CDF Mindat Battalion Paruk Ni Aumnak in Anlu No I Anklai Tia Thai Si CDF Mindat Ni CNF Central Organizer Hong Na Shui Hi Zewang Anklai Ti Mi Anlang Talo I Sanhi Chungdeng around no July no Heriat Makwenu Khopi I Aumni Achung Kharsin Thate in Apan Khautia Chun National for CNF Thonglang Nakshampini Chun Anchim CDF Mindat Ni Anklai Mi Chun National for CNF Central Organizer Hong Nai Shui Hi Bekam Nak Minsan Athut Nu Aloti in Thayasina in Zebantuk Bekam Nak Minsanda Athuti Mi Kong Tu Chu Thayasiri Lau Lapeng SCC Bom Thak Nak in Nak Lian Mi Minung Henga Ruak Anlak Na Sagai Rum Chan Wala Peng Chung I Aum Ni Kote Pathum Hile Mo Shakwe Mapat Changkwa SCC Ral Ka Bom Thak Nak in Nak Lian Mi Minung Henga Ruak Anlak Na Kong Chethabum Chantu Hani Anchim July ni Hai Sauri Zale Swimia Lam Pangatluka Khan Wala Peng Shakwe Mapat Chang Le Yele Mo Kwa Kap Ni Kal Ka Daw Na Kaum Law Na in SCC Ral Kap Ni Ral Tuk Na Ban Long in Bom Thak Rong Nun Nak Lian Mi Le Hlam Ma Tor Mi Anung I Chu Chung Kumupa Le Nu Pol Song Anital
unnak liam mi tol chung mi hlenga ruk chu an la khu chang ha tia thai si tol chung mi ha chu rachel in an jam ha July ni pai sori zan a SSRL kap ni ral tuk nak van long in boman thak hi a CE apa chang khwa a tol chung mi pakwa yele mo khwa a tol chung mi pakhat le chakwe khwa a tol chung mi panga ti in an di lak fon minung henga anunga aliam an ruwa kan la khu chang ha tia che thapon cha tu ha ni an chim chupin a July ni hei rial sing le sumi ram pasawi tuk zong a tada u van long bol in akai mi wan chual ral tuk nak van long ni walap pen yele mo khwa a zale kul bom long li an thak I singu pen kongchi khwa zong a chung le ka dau nak voi henga tiang an tu akong tol chung mi ni an chim jing zong a yele mo khwa a SSRL kap chung le ka dau nak ruang a tol chung mi pali ni hliam man tor kongchi khwa zong a boi tam ngai chung le in ka dau na ang tua I unnak liam mi le hliam ha tor ni ang khong me July ni kai sawi zan I SSRL ka bom thak ni ruang a unnak liam mi na minung bai nga hi an kum tu chu kan thai khawri ha lo na in kumu pa le nu pol zong ani tal tia tol chumi ni an chim July thachung a SCC ka daw na ruang a tol chung mi som nga li an nan na aliam tia AAPP ni an than member rong hun ki pa July thachung a SCC ral ka daw na ruang a tol chung mi som nga an nan na aliam tia ramkhel ruang thongtla mi ha bom chan tu phu AAPP ni July ni heiruk san a an than thong hi ko langa July ni khat in ni hei sawi tiang a member ang hunki pa SSRL ka chunglei ka daw nak le shaman ka daw nak ruang a tol chung mi nu som thum thum le pakul lakhat andi lakfon minung som nga li nun na kaliam ni chu an min he fetar na kan tua kho tia an chim nun na liam ni lak a kumheria tang hak chia minung hai ruk ane tal chi nun na liam mi an tam big nak mun chu sagai ram chan a si I minung kulla ruk an nan nak an liam apan hi nak chu mandali ram chan a CE minung hai khat an mun nak an liam tia thai si alwan cha July na hi thum changa pang mandali ram chan wa te ya pe so se kong kho a SSRL ka pi chunglai in bom khat cha a achia pakhat nun nak an liam I chunghun a chen chwa nak rian an to choma leo ki a mataya khopi a shambun ni SSRL ka pi shaman an ka than I papa khasong shaman kwan ni akhin cha a anun na alian tia thei si Gango pengkom a GZA commander pangali 1DF Ralkap chewkhat may thal in an ka nga magweram chen gango peng a generation Z army GZA le yo army 1DF pol chu gango pengkom battalion uniform a shukmi Khazang kulla thumthuk ni may thal in an ka nga tia GZA ni July ni thairuka an than may thal ka na ki gango pengkom Passion rong kwali yung mafukar alon siya ang letay nga akong atsam ni SCE. GZA Commander-in-Chief tal Inoral Kapchiw Khat Nars Pagile, Yoral Kapat ni Andi Lakfon Minung Pasawri ang Kaatnatia Chatan ang Langter. GZA Commander-in-Chief le Nars Pakatnati, Yang Mator Law in ang Luati Adang Nars Pakatsu, Cycle Sung in Atla I ang Klay Tia Antan, Mr. Shantlai Kupol to GZA in Central Military Headquarters, Personal Officer, Kopa Chile Number Patni Battalion Commander Kobiluni ang kadok nga I, ang patni in Fangay in Liamhan Tuar, Mr. Shantlai Puni ang Kaihana in Sukahun in Zanswimilam Pasari Kubakan, GZA in Rural Kapul Shong ang Kaha I, Mr. Polkut in ang Samko Ha Tia ang Shim, may thalka na katwa tu puchu fetar sitsang chun may thalka na ka atar ni shamta kudang zong asham thok a thong pang pan thai GZA ni anwali 1GF kapit punha chung a pung de in dantat na kantua lai tia chatha thalka na katwa tu puchu fetar sitsang chun may thalka na ka atar ni shamta kudang zong Asham thok a thong pang kan thai GZA ni anma li 1DF akatu punha chung a
Punin te in dan tat nga kan tua lai tia chathan a lak der Rakhairam in Rohingya minung singkhatli thongsong nga Bangladesh a anzam Myanmar ram Rakhairam pul a achwak langmang ni boinak rong a aliam chia thlahlei ret chunga khan Rohingya minung singkhatli thongsong nga ha chu anin pa simmi Bangladesh ram a dorna pol in anzam tia UN Refugee Agency UNHCR ni achim aluan chia kum thong ni kul chunga khan Myanmar ram khel a thlan hnung in Rakhairam kul a kadaw na pezul in azul chimlang mangruang ale shemna pezul in aum ruang a minung thong tampi razam in anin lalo anzam ta pia anchim Bangladesh ko bazar hunram a liam chia thong hi lesori no in atam big mi bu thial na asi tia UNHCR ni anu big report a achim kum thong hi lesori chunga khan Rakhairam kul boinak ruang a Rohingya minung singsari le Bangladesh a anzam UNHCR ni tangka azat lawang a ko bazara zamsakhan a aidin si ai lei a harna tong I haksia minung singhi le thongsom thungchu fimchon nak zong an sung khau tia lalrin na pek Lasho a SCC ni dang a shantan mu he petlai na kan to ti in minau pol an tlai na SCC ral kap ni an hum hak chan ni lasho kopi chung sang chiao khat a ni minau pol chu SCC ral kap ni an doi ha I an tlai na tia pol chung ni pa pakhat ni achim SCC ral kap ni TN ali le PDF petlai na to ni pol abik in an tlai na thong pang an thei pawa chun in chung le do zong a lung no in an tlai na aluan chia mi za zonga khan PDF an ti mi thong pang an thei I in chung a lut in an kul hana in tangwal po chu ting ni lei a an zaman I an tlai khon ha lo tia thei si chupin a aluan chia July ni thei nga zonga khan Lasho khopi chung lak phak dor pakhat a athu mi minau pathum ha chu SCC ral kap ni lung no in an tlai na I khoi ka an kalpi na kan thei lo an tlai mi na minau pathum hi ta ang mi phun an si minau kal a rawin te in nan a hel tia dol chung mi pa pakhat ni achim chap Teluk ram a thak ruang a SCC ral kap le MNDAA kar ka dai na an tu nu in ko kan ral kap pol chu Lasho khopi in aluan chia April kul lakhata khan an chuak I SCC ral kap pol ni lasho khopi a mun ma an lak than Teluk ram a thak ruang a SCC ral kap le MNDAA kar ka dai na an tu nu in ko kan ral kap pol chu lasho khopi in aluan chia April kul lakhata khan an chuak I SCC ral kap pol ni lasho khopi a Hun Phan Lak Than, SCC Ral Kap No Western Command Headquarter Shambut Nak, Lasho Kupi Chu Kokan Ral Kap Li Dok Thum Nak Shampai Pufan Pani, Luan Chia Thong Pi Kulali Ogot Li Thuma Khan Angka I Tlamping Te In An Raklak Ni Asi, Chun Hu Thlariat Liang Arang Hu A, Teluk Ram A Thak Rong A, SCC Ral Kap Ni, Atu Bantuk In Hun Ma An Lak Than Hi Asi Tia An Lak Der, Andaw sakhan la kadaw nga ka anrak tlai mi na SCC pali chu PLA ni an thla ha sagay ram than pali peng chung SCC ral kap kandaw hon ram palik sakhan la kadaw na liaw a anrak tlai mi na SCC ral kap pali chu People Liberation Army PLA ni an chwa tham ha tia July ni history a an than an tlai mi na SCC ral kap pol chu alon chia July ni pe khata khan an chwa tham ha I Communist Party of Burma CPB ni angai mi puning te in SCC ral ka pol chu thati in an zau khan ha thu a an chua than na tia an chim an tlai mi na minung pangalak a SCC ral kap chungtal asim mi sota chu an tlai na liawa khan zotnak in achi tia an chim an chua than mi na minung palilak a shangram kul thang lai cheti khopi palik sakhan in palik officer pakhat atal I Adang pathum ha chu SCC ral kap pol an si tia an lak der Adang pathum ha chu SCC ral kap khamaya somthum ruk khamaya zanhi somnga nga khalaya
Songa battalion in kumvenga tang hakshan ha an si I yang gong kopi a sa emni an zor leo a sham in an kai nga I balkap a an lutar mi ha an si tia PLA ni an chim SSRL ka pali ha chu lampi a an manding mi tangka an pek nga no a an kha nga I adang SSRL ka polzong syam nam chading in PLA ni an for ha Yana kwa a khor mi SCC an ka nga I ralpho a tlai mi tual chung mi pali le pungki pakhat an chen chua ha sagai ram chan ayaro peng Yana kwa a khor mi SCC wal ka pol chu tok khen nak shem kai phu ni lu ho in an ka nga I ralpho a an rak tlai mi ha tual chung mi pali le pungki pakhat an chen chua ha kong buta liem peng pa ka pha ka dau nak in trombo wei tu chokali ni achim julani lai seri jinglai swime lam pasha thuka khan ayado peng mina kwa pungki siang in le pungki no pol anum nak siang in a khudi in umhun khwar mi se siral ka pol chu dau sam nak shan tai phuni lu no in angka na tia thai si chuka dau nak chung a se siral ka pol achi mi le hliam tor an I Hliam ma he ngwe drum pyu so thi kho a an di lak in an zam chupin a dok khan na shem tai phu ni SSRL kap ni ral pho a an rak tai mi ha tol chung mi pali le phungki pakhat an chan chuan ha tia thai si ral pho a an tlai mi ha hi ralam sel mi SSRL ka pol khuan rak lu leo a ramtang a rentol ni tol chung mi ha he itong in an rak tlai mi ha an si SSRL Cup umhun khwarnak mun di lak chu kan lak di chun SSRL Cup pol chu fakai in hliam hman tur hnu a an zam ti in ral po I an tlai mi hna ni an chim tia butel lim pa ka pha ka dau nak in trombo ngai tu chokali ni a chim chu ka dau nak chu butel lim peng pa ka pha phu le circle phu moya peng kong battalion kul BOB Ayawadi peng paka pha phule tang ti phul fon dang ni an kalpi tia thai si Tuzing kan thong chim nak chu ma vial in kan dok tauri lai lungmali post tha sang akan pe tu nan di lak chung a kamelon tok lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pek cheu din in kamin song a